Dobro večer. Evo, što očekujete od večerašnje premijere? Pa evo, očekujem da će ljudi biti zadovoljni, da ćemo gledati film nezavisni, što je bitno naglasiti, hrvatski nezavisni film. Kako to da ste se odlučili u Bjelovaru večeras? Pa u biti to u nekom dogovoru sa Dubravkom Adamovićem, nekako su se zaključili, ajmo napraviti jednu premijericu manju u Bjelovaru, s obzirom da ja jesam iz Bjelovara, pa eto tako, zašto ne za prijatelje Bjelovarske napraviti isto jedno druženje. Kao i većina stotina milijuna gledatelja diljem svijeta, dala sam se navoći i otići u kino. Veće smeće od filma nisam nikad pogledala. Od prave erotike ni od seksa još manje. Dobro, mislim, bit će drame, zapleta, neočekivanih raspleta, ništa. Gledaš i čekaš i čekaš i gledaš scene za koje ne znaš čemu uopće služe. Glavnog glumca kao da su pokupili iz neke naše prosječne teretane, a takva mu je bila i gluma. Uglavnom, razočaravajuća ekranizacija izvikane knjige i već sad strahujem od najavljenih nastavaka. U kinu uglavnom žene, mlade, starije, tek tu i tamo pokoji muškarac uvukao glavu duboko u sjedište nadajući se da ga nitko neće prepoznati, a ja se 2 sata i 15 minuta pitam kako lako podliježemo dobrom PR-u i reklami s 1-2 vruće scene u filmu. Hvala ti, Matija Jakšeković. A ne broj 55, jer doista je istina, je li točno da je bio problem zato što je broj 55 prekasno počeo igrati? Ne, nema to veze s tim. Pa nije, mislim, kada gledamo filmove koje bi išli na Oscara, postoji nekoliko kategorija koje ti filmovi bi trebali zadovoljiti. Niko od nas ne kaže da broj 55 nije dobar film zato što nije otišao na Oscara. Taj film je dobar, ali dramaturški je bio slabiji. I to je bio glavni razlog zašto nije ušao. Odnos među likovima nije bio dovoljno do kraja razrađen. S druge strane, zašto Cowboy? U tom trenutku gledanja svih filmova, neću reći koji su sve filmove bili, Cowboy su ostavili na većinu nas nekakvu emociju na kraju, nekakvu miješanu emociju, više emocija se kroz film vuklo koje su nas dodirnule. I tu smo onda gledali da Cowboy pošaljemo kao film. Naravno, uvijek je tu pitanje, mislim, teško je očekivati na Oscaru i da takve jednoj ogromnoj konkurenciji da će sad jedan hrvatski film proći. To je stvarno teški proboj. I tu zapravo samo film toliko i nije bitan koliko je sama promidžba, sam PR u Americi koji zapravo taj film pokušava, kojim se taj film zapravo pokušava uopće gurnuti u nekakvu selekciju da se uopće stavi na razmatranje. Odlično. Ok, evo, rekao si nam zapravo, ovo je dosta zanimljivo, jer ti kao naš sugrađanin, recimo, mi uopće ne znamo tu činjenicu da si ti u tom odboru već 4 godine. Mi tako, eto, malo tako. Vi istrajnosti radi. Da, vi istrajnosti radi. Kad niko ne zna. Matija, rođen si 15. rujna, tako je, 1982. U Bjelovaru. U Zagrebu. A u Zagrebu? U Zagrebu, u Petrovoj. Za svaki slučaj u Zagrebu? Za svaki slučaj u Zagrebu, pa sam onda otišao 18 godina na razmatranje toga u Bjelovaru. Hoću se vratiti. Ajde tih 18 godina, onako kratko, briefing. Pa ne znam što bi ovoga... Osnovna škola? Osnovna škola, treća osnovna. Treća osnovna? Treća osnovna škola u Bjelovaru, Steve Šabića. Zapravo, kad sam ja krenuo je bila Steve Šabića, kasnije treća osnovna. Pa danas neki i danas zove Stevo Šabić. Da, ja ju, na primjer, zovem Stevo Šabić, više nego treća. Je to nostalgija? Je li bilo tako više dobro? navika. Nismo se nikad naučili na... Jesi bio u recitatorskoj, jesi bio u
Dramskoj? Nisam, U osnovnoj školi? s dramskom sam nešto, smo mi imali neki pokušaj s dramskom, to se sjećam, ali taj pokušaj je ostao na nekoliko proba, to nismo nikad uspjeli realizirati. Ja sam zapravo bio u folkloru. Ja sam plesao folklor u osnovnoj školi. I nešto, tako recitacija, nešto je drana, ali tad još nisam toliko bio zagrizao, sam negdje u srednjoj školi zapravo zagrizao. Za ovaj smjer u kojem sam se danas... Gimnazija, znači? Nije gimnazija, ne? Komercijalno. Ja sam iz komercijalnog smjera završio, evo... Ma i kud baš kada glumu? A eto, ne znam. Ali viš da te ipak vuče prema produkciji, prema... A vuče malo, da, ipak zašto, mislim, to su sve slične grane, i kad se to razgrana, svašta hoćeš probati, svašta bih htio probati, svašta bih htio vidjeti s kojeg kuta, kako nešto funkcionira. Kao glumac imaš potpuno drugačiju percepciju rada na projektu, kao producent imaš punu percepciju rada na projektu i tako, eto. Bjelovarsko kazalište? Bjelovarsko kazalište u srednjoj školi i to je zapravo početak. To je početak. Koliko dugo si? Ja sam bio, ja mislim 3 godine, ja sam u drugom srednje krenuo, otkrio. To smo zapravo sam i ovako više iz Afrikanci otišli na audiciju i na kraju eto. Tu je počelo. Radila je s nama Nina Kloflin, kazališna redateljica, profesionalna, ona nas je najviše nekako... Iluzija iza kulisa. Ne, to je bilo kasnije. Prva predstava koju smo mi radili je bila Norman. S Ninom Kloflin? S Ninom Kloflin, tako je. To je bilo jako davno, 90. godina još. Gle, ja imam, evo ovdje izvučen tvoj umjetnički kurikulum. Ovo je, dobro. Pa bih, budući da bih te doista htio predstaviti našim posjetiteljima ovdje Bjelovarčanima i Bjelovaru, pa bih te molio da krenemo recimo od dugometražnih igranih filmova i da o svakom filmu ili TV seriji kažeš rečenicu, dvije, nešto što je onako... Dobro, to ću. Ajde, idemo redom. Onda, znači, dugometražni igrani film Snivaj zlato moje. Tako je. Režija Neven Hitec. Tako je. Što ti je ostalo u sjećanju? Puno toga. To mi je zapravo prva uloga bila. Zato sam... To je kronološka, naravno. To mi je bila prva uloga i tu je Neven Hitec me odabrao za jednu malu ulogu koja mi je jako draga ostala i dan danas znam pogledat film Janga doma. Odlično. Volim ga. Bravo. Inače, odlično. Dugometražni igrani film Anton Čekovs Duel. Da. Režija Daver Kašašvili. Ajmo reći Kašašvili. To je izraelski redatelj. To je zapravo ekranizacija Čehovljevog duela. Da. Kako si upao u to? Preko audicije. Kroz audiciju. Igrao sam... Audicija je bila u Zagrebu? U Zagrebu, da. Film se snimao u Lovranu, Opatiji i na još nekoliko mjesta na Kvarneru. To je američka produkcija zapravo u kojoj su snimali ovdje film, pa eto, manje uloge uvijek, inače u tim produkcijama manje uloge uvijek popunjavamo mi, to nama dobro dođe za CV, ne? Tako da, eto, odlično iskustvo. Tu sam prvi put upoznao nekakav rad sa strancima, to je sa stranim produkcijama, usporedio ga s našim i tako. Učio. Sad ovaj treći dugometražni ćemo preskočiti. Može. To je ovaj večerašnji tu isto čak imam ulogu ovoga. Okej, dobro, to ćemo nakon filma. TV serije. Bitange i princeze. Bitange i princeze, evo tako. Imao sam nekoliko dana snimanja sa Kuletom, Goranom Kulenovićem, redateljem. Tu sam prvi put s Kuletom radio. Eto, zanimljivo. Serija je bila gledana, bila je jako dobra i bilo je jako dobro i raditi na tome. Zatim serija Boomerang. Tako je. Iskreno ću reći, uopće nisam čuo za tu seriju. Zapravo više ne znam koje godine je to išlo na televiziji. To je stvarno sad kroz ovaj... Možda netko odmah zna. Ne? Ide još uvijek, vjerojatno. A ide još uvijek? Repriza, vjerojatno.
Odmori se, zaslužio si, prva sezona, režija Snježana Tribusova, naša Hrvačanka, i Neven Hitrec. Da, i Neven Hitrec, Je to nešto po, lokal patriotsko? To, da, apsolutno, to Snježana ovako voli... Dobro, okej, budeš glumio, ajde, šta? Da, to Snježana ovako voli nas pozvat, pa onda obično na Vojci, ja ili Diklić, i po mogućnosti da smo svi zajedno taj dan na snimanju, onda cijela ekipa, onda već su sprozali bjelovarska mafija, ne? To samo to Snježana nama pripremi, tako. Svako me podijeli neku malu ulogicu, pa se onda igramo. Ali prvo bar 1,5 sata pričate o Bjelovaru. Naravno. I se uvjeravamo kako zapravo tamo bi trebali doći. Da. Tako. Bibin svijet. Bibin svijet. Prva, druga, treća i četvrta sezona. Sve 4 sezone? Sve 4 sezone. Svaka čast. Da. Dobro. Eto. Ja Che Guevara? Ja Che Guevara, nažalost, serija koja nikad nije izašla. To mi je jako žao, tu sam imao jednu jako, ne fora ulogu, jednog švercera robe. Šta traperice, manje? Traperice, sve što god treba. Serija je jedna radnja iz 90-ih, ovako isto malo kriminalistički, akcijska, ali nažalost, evo, nikad nije... Možda vas je nagazio glavni gazda. Da. To nikad ne znaš. Da. Ponos Ratka je ponavljana serija. Ponavljana serija, dosta gledana. Koji si ih igrao? Igrao sam Mehu, to je bio adjutant od ne budem se više sjetio ime, kolega Smiljadić i ja smo to zapravo radili. Luda kuća? Luda kuća. Eto, isto manja uloga, nekoliko dana snimanja. Dolina sunca? Dolina sunca isto, tako manja uloga. Najbolje godine? Najbolje godine smo, to je bilo prije 2 godine, da, to smo snimali u Dragošu, tako se zove u seriji, to selo. To je isto ovako jedna sapunica, ajmo reći, isto ide na televiziji sad, jel da? Evo vidiš, to ti je to. Počivali u miru? Počivali u miru, tu sam radio sa Goranom Rukavinom, tu sam prvi put se s njim, susreo kao sa redateljem, isto. Kazališne predstave, odnosno projekti. Da, tog ima malo. Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča za slijepe. Edukativna dječja predstava Priča 3 psa, preko 80 izvedaka. Tako je. Reci nam nešto. Ovako, zapravo ja sam jedno vrijeme dosta surađivao sa udrugama, posebno onima koji su se bavile sa pomoći ljudima s posebnim potrebama i tako dalje. I uglavnom, evo, ova predstava je zapravo nastala kao nekakva edukativna predstava za djecu, Priča 3 psa, gdje zapravo se pokušavalo približiti djeci uloga pasa vodiča za slijepim osobama i tu smo zapravo s tom predstavom obišli, ja mislim, skoro sve vrtiće u kontinentalnoj Hrvatskoj i Slavoniji i to smo stvarno putovali, bili smo i u Bjelovaru, tu smo stvarno jako puno putovali. Više se ne mogu ni sjetiti gdje smo sve bili, tu smo nekih godinu dana igrali. Jako zanimljiv projekt, eto. Ja mislim da on čak i dalje ide samo s drugim glumcima, da su oni nastavili dalje to. Ali niste se posvađali? Ne, nismo se nikako posvađali, ali jednostavno već smo počeli neke druge stvari raditi, tako da smo se razišli, to se događa. Jasno. Tako da. Predstava Moj život, udruge gluhoslijepih osoba Dodir. Tako je. To je isto tako jedna od projekata koje sam radio. Uglavnom, predstava Moj život je nastala, moja prijateljica Lidija Špegar je zapravo napisala tekst za tu predstavu. Ja sam preuzeo nekakvu ulogu redatelja i organizatora gdje smo zapravo sa gluhoslijepim osobama udruge Dodir napravili predstavu. Oni su zapravo protagonisti predstave i oni su ti koji su tu cijelu predstavu iznijeli. Isto je jedno jako divno iskustvo i divno je raditi s takvim ljudima. Potpuno jedan novi pogled na svijetu tvore. Rekli smo iza kulisa. Iluzija iza kulisa. To je s Ninom Kleplin i Ivanom. Tako je, to je isto s Ninom Kleplin. Eto, to je Bjelovarsko kazalište, to smo u Bjelovaru baš radili i to je baš bilo isto ovako lijepo iskustvo. I Tartif isto. I Tartif kasnije, da. Isto. Ovo je zanimljivo. Pojavljuješ se i kao pisac, autor-pisac.
stručne knjige, osnove glume s glumačkim vježbama. Da. To sam... Je li to nastavno gradivo? Je li, mislim, Kako se ko hoće uzeti? je li knjiga ušla, mislim, kao obvezna? Nije ušla kao obvezna literatura. Na akademiju, da. To nije od jala i taštine, ne Da. Ajde reci, stvarno. To je knjiga, mislim, ja sam odlučio tu knjigu napisati dok sam malo krenuo u tu produkciju. Onda sam htio nekako sabrati da vidim što sam ja sve tu prošao i naučio u toj glumi, u tih 10, skoro 11 godina rada u tome i onda sam tako počeo nešto pisat. Nisam mislio da ću knjigu baš napisat, mislim, to nije knjiga, to je ovako jedno džepno izdanje malo, gdje sam zapravo pojasnio na nekakvim osnovnim razinama kako se može pristupiti glumi. To je baš za početnike, za nekoga ko bi htio se upoznat sa glumom, da dobije nekakav uvid, da se kroz pokret, kroz glas, kroz nekakvu emociju, kako uopće pristupiti tome. Odlično. I scenaristci, producenci, glumaci. U filmu Iza sna. Tako je. Od Igora Filipovića. Redatelja. Redatelja Igora Filipovića. Ovdje s tobom su došli i gosti, isto tako protagonisti filma, s njima ćemo razgovarati nakon projekcije. Da, evo došao Krunoslav Belko, jedan od glumaca filma. Dobro večer. Dario Domitrović i Dušan Maksimovski koji su se posvetili sound dizajnu ili dizajnu zvuka na filmu koji je fantastično odrađen. I Goran Legović, direktor fotografije i kolorist filma koji se dobro naradio da bi danas bili ovdje. Eto. Dobro, Goran će nam reći zapravo što je kolorist u filmu. To je Goranovo područje, neka on. Velike su njegove zasluge da smo večeras ovdje. Sjećam se 30. lipnja na večer, u večernjim satima, došla je gotovo pa identična ekipa, Goran je bio tu. Tako je, Dario je isto. Imali ste nekih problema s filmom? Po biti nismo... Ispričavam se. Zašto sam pokazali da sam i da imamo problema? Zapamtio sam 30. lipanj iz sljedećeg razloga. Kino je imalo problema u početku, nekoliko mjeseci sa tim serverom, onim pametnim dijelom kino opreme, pa smo svako malo dobivali novi server. A vaš je film uopće prvi koji je bio položen u ovom kinu u server. Tako je, da. Ali da se razumijemo, nije bio problem u serveru, nego je bio problem, ajmo da čuti. To bi isto prije Goran pametnije objasnio. Problem je bio u DCP-u, znači u samom nosaču ovoga filma. Naravno, dobili smo ono što smo očekivali da ćemo dobiti film sa zvukom i slikom koji će ići ujednačeno, ali smo dobili zapravo njemi film sa sporim zvukom. Ali dobro, to je bila prva proba, eto, mi smo... Dobro, niste stigli na Pulu? Nismo stigli na Pulu. Ali ste stigli u Sarajevo? U Sarajevu smo. Samo Sarajevo ili još? Samo Sarajevo. Ovaj film nije toliko festivalski, ovo je više televizijski film zapravo. I zapravo njega će se na televiziji možda i biti zanimljiviji za pogled. Zašto je više televizijski? Pa tako je napravljen. Tako je napravljen više. Tako ga i mi nekako vidimo. Ali da, bili smo... Dobro, mislim, pričam se. Bili smo u Sarajevu smo predstavili film, zapravo kroz ovaj njihov program predpremijera na Sarajevo Film Festivalu i tamo smo zapravo dobili priliku prvi put predstaviti film i pokazati nekakvih 10 minuta insert filma i porazgovarati sa strukom i tako. Doći do distributera na kraju krajeva i sve. Znači to je bio jedan radni vikend u Sarajevu. Odlično. U promotivnim materijalima sam pročitao kao film je snimljen 2013. Zatim u srpnju 2014. što je bilo? Pa 1. prosinca 2014. premijerno prikazan u Capitol centru. Film je snimljen 2013. Postprodukcija je trajala do početka ljeta 2014. godine. Onda smo imali jednu tu fazu Sarajevo Film Festivala gdje smo malo prošli sa filmom, predstavili ga naše distributera i onda smo zapravo krajem godine izbacili film van i napravili premijeru. I evo sad je film u distribuciji, ali evo otvara se pomalo
Koliko dugo si radio na filmu? Na scenariju prvo, dakle. Pa Na priči, scenariju, svemu. Pa na scenariju smo radili na negdje nekakvih 4-5 mjeseci, Igor i ja. I onda smo negdje već, još scenarij nije zapravo bio gotov, jer smo počeli lagano okupljati nekakvu ekipu i u biti mi nismo očekivali napraviti baš ovo, mi smo očekivali sa mobitelom snimiti film. To je zapravo bila nekakva prva ideja. Ali kako smo počeli predlagati tu ideju drugima, tako su ekipi svidjela ideja i na kraju je u film ušlo preko 100 ljudi koji su radili na filmu. Dobili smo koproducente, Interfilm i Embryo produkciju, production, Dario Domitrović, direktor. I onda smo tako počeli raditi. Interfilm nam je dao kameru, Alexu, filmsku kameru, tu smo već onda naravno shvatili da tu trebamo i cijeli set, jer to više nije sad snimanje s mobitelom, to ipak to zahtijeva, takva kamera zahtijeva cijeli filmski set i tako smo onda počeli ušli smo zapravo u pravu produkciju filma, bez budžeta. Bez budžeta? Bez budžeta. To znači? To znači da budžet nije postojao za film. Znači, svi troškovi koji su se pojavili su jednostavno se pokrivali. Ok, ovo je sve frendovski, sve dođem ti, dođeš mi. Da. Za džambe, za bambra. Nije toliko dođeš, mi smo napravili dogovor jedan da ćemo svi raditi zapravo besplatno, a sve ono što kasnije film vrati, to jest ako što zaradi, to se sve dijeli. To je takav nekakva ideja. Da. Ma mnogi su sjajni filmovi tako. Je, jako puno. Yes, stvarno. Jako puno, da. Matija, ako misliš da bi još nešto trebalo reći? Ja mislim da smo sve rekli, da se samo treba pogledati. Jel tako? Da. Ajmo onda pogledati film Iza sna.